Dollar no crown about for yeah the dada. Media on your present on your see will be blue. See, you must say, dollar coupon, Nyama, Eco, Nyama, and Copo, Nyama, as Rane. This and I take dollars, no so quite not able to me. Juma. This a check. Ebusia before 2024 general elections, any major problem a Ghana for no be Edigina so editor by editia by dada and say almost $1 rate in a 15 cities any name ko full charge journey titru anyone or cranium edi free amanone eba Ghana hanimsi. Now by a sasa about way more NDC NL near His Excellency John Dramani Mahama na presidency. Sesi $1 rate 12 cities 44 pesos. And on a Ghana for no be airborne abaso ni bimu so say abasobodi ene de enye ne de akra onye okay me media onye when you born abaso de one on born abaso ba me de onye president onye school kra no it mu say school go school ye ma trawa na trawa na ma wow school go school ni ma trawa na ma usua de bebi aba kamika do kati eti wahu ni e koso nyina ka ba ya no ka so ye de ucho bia ba usan ye nse de na out fi e so wu tie wu bebi dollars in da ba fon adwane ye ton sa na ye ton insu aye ton sa na ye ton a course of tonta as an to me who sense say be able dollars na ba phone so $1 na course am I atini mas it's a DMB na mo mati mo say $80 so am shen crofo na wan so fa nyema ne ba na wan tini mas say dollar na to so na enema no hu bo say wo ye den wa to so dollar na to so to so it's ya den na mo so ntimi she wan ma enema no ti say that ya na net let's talk ghtrends and any first time I pop into a video so subscribe ama me no wa click on notification bell no so say the be latest update bia onsa ebitimi aka na wa share ama foforo so aba share comment bia nso awo na waja comment section e de ama ebusia and let's talk ghtrends ya tesi montin so ye ne Ghana 40 memufo twetwe nkomo ye kobusa wo margin kire e de fa $1 na eso atene ho aso wo mo sha His Excellency John Dramani Mahama and Finance Minister Honorable Atofosen omo adwumaden ana ama $1 ne so ate anase o madwenche enesen afi so no se $1 ne so te a eniema ton etesen yete niema so ana ebo no egina de egina say so ate ye sa no de kra nka se petrol ne kofom kra petrol ne bo ne awo ho sesia no na $1 ne de akudu no o se kofom sensa petrol ne bo no kofom sensa petrol ne nko a no man no so nioma na ofa no agwedi individuals in nyoma omotonton obi wo ha ade ne nke o se ote so no afi kra no o tu nyoma mu koso wo koso so bebre ko fa nyama na wo ta ade a nke o se bo no konfom no afi kra de bo no ipija nso mo a se $1 ne konfom nti ano so o se o aban no hwe ho asebeka na yenhu dia o man no se yo mo se nyoma $1 konfom nyoma ekofom so nyoma konfom nyoma ne sere esura na ebusia ene ye bepie mu ewo Kumasi mazi ha de nyasem ketwa wo bedu ha ka ho niema ene dwadifo ewa ha eton ne ye bedu ha no omonsem omu ka de esewani ensewo ka chechese ensem ni mu ehyiye ebi mu kira ahinche we de His Excellency John Dramani Mahama ene Honorable Atofosen enya de omode be hye ebi mu so se enti no omo ne krakra ne se omo pa chese omo na aba amaso ate ana amanfo no mu so bi ebo na baso pa enya asem ketwa eno de ye hwe word market na normal abafo enti yemfa credit ne ma John Mahama se oba ye na se ni waye bi waye ade kakra but inflation ne ko abafo mo eno man so bo kwa na ekosoro ote de me china se eno $1 in abafo but eno man so koso yente hwe enti akwasi konso gina nkwantia enti ene ye nhwe ebie akra na $1 no kra na aba for me ye de dada enti e be say take be 4 months and 5 months bi ni ehwe se de wia na be si agina na ye hu se bia no ma no mo nte so mo ante so dia na chese aban ni omunni enye bi eka na chese to you dia enye John Mahama ne Finance Minister na amasika no so Dabi red market and a normal bafom ebusia enkomochiche ni mu ayehye ayede yie ensem a Ghana 40 memufo yi bi eka de chese enya asem ketwa omo twemu a enye se omo nioma na omo mpese omo beti so wa bra $1 ne so atio nyemom no enema ni bi wo ho omedinga akofa dada wa bra na $1 ne 15 cedis enti so omo beti so ana chese omo bebo ka no ebi kwa na se $1 ya eso abeti eye krokro
akọ de dwon what ase na kyese ebia enche bia na mu asa ato ekosoro a omokote omonema so na kyese omaboka enti saba na eba betena se na se ebeche ansana ehwira kosoro de ene na neomo mbekọ akofa ne dada ne de ombetimi ahwe so omobeti so a ye ton ka ho neema ne de se yete so kura na ye ntimi ntiso because e bo ne ye kofa ye na ne bo de ne ye de bai ti se ne ate dollars ne so kura nya de betimi aye adwuma di se che ne bia ye sa kofa foforo ba ne bia wati yetimi aye den watimi yetimi ateso ba e se ne de nya kofa ba na ye fa na bo de ne de se de yete so abo ye de bet se ne nya kofa na bo de nya wie enti je se dollars ne che na se mteso na aba form ne sika na aba form no se che de a ene ye so ye kofa ne ma na ye betimi abeteso. Oh, media me mpe TV so bo me ba TV so me busianfo be hu me ntia me mpe se me ba TV so. Now back to your question. Dollar na eswate ne de ana cedi na eswate to dollar no de me de me kase meni ngia na meboa meni age pa meni age ayesa ebeboa ayesa na ebeboa ya yekofa eniema na yekra niema fi amonone ba. Now so you see a credit na modema Mahama ne atofo sin finance minister no media besusu se enyo mo na o se yede credit ne ma na US4 enhyehyeye omaye omode eto atoto amaman so a omo amaman na omode niema bom krom na eto ne yede atoto omo so no eno na ama dollar no aba fom ana se cedi no aba fom to the dollar na enye Ghana nkwa okọ eman ana nkrunkru ahodo na yede saa eto na to omoso no so a utumu so omoso sika no eso ate to the dollar na ye niema na ye ton wa ha no sisi a na menka se media mintumi ntime de so ana ye ntumi nte so efri se niema no tama ye kra ba no na dollar na eye 15 16 mu ho no ene ye kra nioma ne baaye nti se dollar no so ate na ye nso ye te so sisi a na chese ye boboka ba se cedi no e remain say ya na so san te from within the next 2 3 4 months na afi ye kra niema ba de a ene ye betumi aton niema no aboofo ana se ne ye kofa no no ba se sia de ka se ye ton no according to cedi no ne dollar ne de a ene ye beboka bebre nti me de no no ye ntumi ente so sisia me da ase mebo ayo mampanya abaso because na Ghana for you no na aba fom nso niema bo nso e ma fom bebi ejina na ejina dollar ya na e kan da bia na e de se umra ne dollar cost ntina niema bo aye de ka aba fom yi na nka niema aba fom but ade na e to no 50 cedi a ene dollar ya aba fom 50 cedi sa na e to no bibia nsesan ndi as a dollar na aba fom no ebu adwadifo no mo de dollar no kofa niema ba no omo na nya mfaso because timamfo no de se de to na sa nso nka aba fom yi de o se nka bibia aba fom na nka ye ho hen ha ye but bebi ejina na ejina ndi ba aba fom ye hu mfaso bi e wo so me ka sa o ja bi dollar na aba fom no de enye Russia any amaya kese be dubako ena omo ehu se dwedi omo ne America fo di no ade akwan bi America fo afakwan bi so ebese ha wo mo no me yes omo fa dollar enye adwuma bi ti se ba se o ba omo ho a se wo ye China fa China sikabra so ye Russia fa Russia sikabra ena ama dollar na den ekofom enye omo na aye okwan be so onye bibia ti se obi makoba bi akoto ade ama o makase bi ase enyoma yatete nyoma so ntino o mate so da eno sa abo na ye to ende bi meka ho bet ye to no de no ani bi so a ye to no okay na che se dollar so ati we so ntio se ye to ne ma na ye to no eti dey na be kan because enkofo o ka se ade ntina dollar so tia said ye to ade ne sa na e beto no na obi ntimi ka se oh ene dollar so ati de ene ma mentimi ne ma so because ene ma ye kra de nim se e ka o but so ati no still na so to 20 cities e no an oton no e bi kwa de bi to so eti de na be ka che o me da se em se sa asemi ya me no e ka o asem sisi e enura me sheda ye se de me kwa akoto oil na nka de me to oil no no me sheda ka se oh see dollar inflation aba from tino e de na si omo ye anu ye o de ma me ne se
enwoma no makofa agu ho dada o makofa agu ho nti se bibi aba fom a ebia enwoma o makofa no ena omuntimi mfa bi nka ho na de o makofa abegu ho dada de no so de enya ade a omudi sika dada no kotoye no omo betimi asa atete so ise ebia de o makofa no na nsen na ya atete so no ebo no gina hwa ma ebe hihye de omadi kan kofa dada na ne bo de nim nti sa na me so me koye no me sheda ye investigation kakra no omo so e kan ye